Sawubona. Lena ngiyenzela wena okanye lena iso ubunye group liyenzela wena. Ngicela uyilalelisise. Ayisize kahle impela ungayidluli noma kuthiwa mhlambe ujwayele ukungazilaleli awuyilalele le ngamabomu. Uyazi ukuthi kukhona umuntu oyayibuza ukuthi yini inhloso yeso ubunye group yini inhloso yalezi zinkulumo ezenziwa yilo muntu weso ubunye group yini. Mhlambe ngizocela nje ukupha incazelo sithembe ukuthi ngizokwazi ukuyibeka ngendlela eyiyona. Isobunye group inhloso yalo ukulekelela kunanoma yikuphi la othola kukhona mhlambe ukungenzeki kwezinto ngendlela eyiyona yona ebese lihamba lifike libuke liqoqe ubufakazi bokuthi no lento indlela enzeka ngayo ayiyona ebese liyiveza kodwa ngaphandle kokuhlambalaza ngaphandle mhlambe kuba nenhloso yokuhlambalaza umuntu othile kungaba yisemndenini kungaba kuseyimeni ey'ndaweni zokusebenza ngaba kusemphakathini kuyona yonke nje into la okungabe kuthiwa khona izinto ziyenzeka kodwa kuyenzeka zenzeke ngendlela e-right kuyenzeka zenzeka ngendlela enge-right. Isobunye group silenzele ukuthi libheke izinto ezinjalo kahle kahle lizosiza ngoba la kusuke kwenzeka khona into e-wrong nento e-right kwezinye iy'khathi kusuke ingekho inhloso ingekho intention yokwenza wrong mhlambe omunye umuntu usuke ethi wenza into eyiyona yona kanti sekuyaphazameka. Kwesinye isikhathi ukuphazama komuntu kuyenzeka kube khona omunye olimalayo bese kuthi ulinyazwa yilo ophazamile kanti naye njengoba emlimazile nje akaboni ukuthi umlimazile okanye nolinyaziwe akaboni ukuthi ulinyazwe yilo mhlambe abantu abasondelene benza into ngendlela engeyiyo kugcine kuholela ekutheni kube khona ukulimala mhlambe ngey'ndlela ezahlukene emotionally, physically nanoma ngabe iyiphi enye indlela ongalimala ngayo. Kwesikhathi ulahlekelwe impahla yakho, kwesikhathi ulahlekelwe imali yakho, kwesikhathi iso-ke lifuna ukuveza lezo zinto liveze amasayidi empilo liwangene liwaguduze nala othiwa ene khona akufiki muntu khona. Ya iyona-ke into iso ubunye group elenzelwe yona leyo. Kungakuphathi kabi wena mhlambe mawuzizwa engazuthi likhuluma ngento oyenzayo wena ubona ngathi mhlambe li-attack-a wena. Indlela esifisa ukuthi sisebenze ngayo siyafisa ukuthi omunye nomunye akuveze ukukhathazeka kwakhe yena la ekhona ebese sikubheka ngoba kahle kahle la sihlose ukwenza i-project isikhathi eside. I-project ezogcina abanye abantu bebona ukuthi no lento kukhona la izosilekelela khona bese omunye nomunye ongaba ne-input asondele mhlambe ngisho iy'fundiswa ngisho abantu abadala ngisho mhlambe abantu abazinyanga abazi ngendlela yesintu ukuthi isintu mhlawumbe kudinga izinto zenzeke kanje wonke umuntu asondele aphawule la akusiyo ene lento into mhlambe eyenzelwe ukuthi mhlambe mina ngibone untanda kubukwa cha into enza ene mhlambe amalungu omphakathi amalungu emndeni amalunga wonke nje asekuhlaleni akwazi ukuthi kuvele izinto ebezinganakekile zivele obala bese kuthi ubu-wrong bazo lezo zinto ngoba kukhona izinto ezinganakekile ezibuhlungu kukhona into ezinganakekile ezinhle funa ekugcineni lezo zinto lezo noma kuthiwa azinakekile zigqibekile sizithathe siziveze obala ngoba kunezinto cishe umuzi nomuzi okukhona iy'nkinga ngazo kodwa ezinye zazo ayikhulumeki. Awazi nokuthi uzothi uma uqala uyikhuluma uthi uyikhuluma kubani uthini ngoba kunezimo la ongake uthi khona mhlambe ucindezelekile uthi hey bafowethu nansi inkinga kuthi hhayi wena hey ungazosibhedela wena
usubo ngoba naku wena sekukhule wena into enje seyi-wrong, le nto kudala yenziwa la ekhaya. Kanti kukhona engabalimazanga, kukhona ebalimazile. Abanye babo iyabalimaza kodwa ababonanga ukuthi balimele, iyabalimaza. Abanye babo yabalimaza babona siyalimala kodwa kukhona isimo sokucindezeleka, ayikwazi abakwazi ukuveza indlela abazizwa ngayo ngento eyenzakalayo. Isobunye group bafowethu inhloso yalo yileyo. Uyabona nje uma ngingake ngenze isibonelo, kukhona inkulumo engike ngayizwa ikhulunywa omunye wabaculi abadumile, uKhuzani, njengoba kunesimo senhlekelele eyadlula nomphefumulo womunye wabaculi. Uthi uKhuzani, uyazi into ebuhlungu la abafowethu abalimele khona, balimale nje eduze kwesibhedlela, kodwa ngabe eduze kwesibhedlela ngenxa yokuthi mhlawumbe omunye akanayo i-medical aid, uye wathathwa kwalinda ukuthi funa kufika abosizo oluphuthumayo abasuka esibhedlela esiqhelile, bafike bamthatha mhlambe isibhedlela sahulumeni, bamthatha bamphuthumisa lapho. Ukwazile ukufika lapho, uthe ekwazi ukufika lapho bamcela kodwa uNkulunkulu kwaca mhlambe ukufika amthathe. Angithi sekunenkolelo uba kuthiwa mhlambe ukwazile ukungena esibhedlela esiseduze ubezosizakala ngoba ukhona umthetho wokuthi umuntu olimalele eduze kwesibhedlela akathathwe athole usizo, usengadluliselwa kwenye indawo-ke. Yabo lento uKhuzani uyikhuluma ngoba isiqondane nokuthi yenzeke la kungabantu abadumile khona. Ngilana-ke bangaki mhlambe bashonile esimeni esifana naleso, kodwa akekho okwaze ukupick up ukuthi lento iliphutha. Ungathola ukuthi iy'nkulungwane ngey'nkulungwane nawe mhlawumbe wakini ukhona owaba kuleso simo, ukuthi yazi ulimalele la kodwa akunesibhedlela, kodwa kudingeka ukuthi kuze kube uya kulesiya esikude sagcina simluzile. Kodwa ngenxa yokuthi mhlawumbe awunayo i-platform yokukuveza lokho, uyohlala naleyo nto nomunye ahlale nayo up until yenzeke kumuntu mhlawumbe odumile. Ngiqonda ukuthini-ke ukuthi emndenini zikhona izinto ezenzekayo sihlale phezu kwazo zisilimaza, zilimaza abanye abantu, kwesinye isikhathi zithatha ngisho nempilo, kodwa uthi akekho umuntu okwazi ukuyibona ukuthi lento i-wrong, lento ingalungiseka, lento ingalungiswa kanje, ingalungiswa ubani. Kodwa-ke Isobunye Group linenhloso zokuthi lizoguqula leso simo. Kudingeka wena-ke nomunye ngoba mhlawumbe uma ngingakutshela nje ukuthi njengoba ngithi la i-project Vision 2036, ngifuna kugcine kufika isikhathi la okuyothi khona mhlawumbe umuntu uma enenkinga akwazi ukuyiveza inkinga ebese sikwazi ukuyibheka ukuthi umthelela wayo uma kungathiwa le nkinga iyaqhubeka, siwuhambele phambili, siwulande emuva, sibone okay le nkinga uveze ubufakazi ukuthi inkinga okuyona iyaqala nini, inini manje, siyibhekene iyenze umonakalo ongakanani empilweni yakho kuze kube manje, and ma ukuthi ayilungi inomonakalo onganani esengawenza ukuya phambili. Leyo nto bafethu-ke ayidingi mina ngedwa, idinga ukuthi nina nize niyi-understand-e, size siyiqonde kuze kusondele iy'fundiswa, kuze kusondele abantu abane-capacity ethe ukuthi xaxa, sikwazi ukuthi lento siyakhe kube yi-project ephilayo, kube yi-project ezoba nosizo, kube yi-project ezokwazi ukukhipha ameva asey'nhliziyweni zabantu, kube yi-project ngisho nomuntu onenhliziyo elikhuni ikwazi ukuthi inhliziyo yakhe akwazi ukuyifunda, ayibone ukuthi hawu madoda, kanti nginenhliziyo elikhulu kanje, onenhliziyo emnene akwazi ukuyibona ukuthi hawu madoda, kanti nginenhliziyo emnene kanje. Yileyo bafowethu inhloso Isobunye Group.
azikho iy'nhloso ezimbi kodwa sidinga omunye nomunye umuntu ongaze afikelwe uNkulunkulu nje ukuthi no, uyazi ngiyakhona ukuyilalela lento and ngiyakhona ukuyizwa. Ilapho bafowethu, ngiyabonga.